96.4 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। लसता सदा लुईमा मने रोग व्याधि मथीमा तने लक्ष्य या लफु अपुकलुई बस हारे चा मज्यो जीवने जोजलपा अले लसकुसा शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता भुई नसिफुती पी मेगाहर्ज पाखे छिस थुगु इले नेना चोना दिगु ज्याजो ख नेपाल भाषा या छित यो गुमे नेंकेगु ज्याजो लोक हा गुमे ज्याजोले लसकुसा याना चोनामा जी रमा बजाचारे थुगु ज्याजो लालबन्दी ट्रेड लिंक लालबन्दी सर्लाही या गुहाली न्याना चंगु दो गन यकुसिन अतिक येकुगु यामाहाया बाइक स्कूटर स्कूटी न्यागु या नीति छिन दुस्या दिफै ज्याजो लोक हागुमे थुगु इले नेने धुंका मेगु गुगु इले न हाक्न न लिसाकया नेने मन दुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले युट्युबे न लिका दिफै माला दिसन हे चिकुलाया ई वला मक कुनेगु चलन हितर व मेमेगु साधन नंका बिल मक कुनेगु चलन ननेव मक कुना चोचो मितेगु कासा लुमुक चोनेगु जक मखसे सकल परिवार नापदैगु लसतान नन नेवाते सामान्य स्वयं सामान्य चलन न गुली महत्व जा थुगुमे नेने बले छित अनुभव जुई चिकु चिकु मेल पाजु सांगा फुंकवा सरिता शाही व रत्न शोभा महर्जन यासले सदा लुम्ना चुनिम साहित्यकार धर्मरत्न यमी चोयादिगु व बालकृष्ण वंशी लसे हनादिगु अले संगीत संयोजन न याना दिगु थुगुमे नेंका छिन चिकु या त लसकु सयासे थुगुमे पाखे लुमुके चिकु चिकु मेला पाजु सांगा मुंकवा सांगा या होता फेवो मका कुई कवा चिकु चिकु मेला पाजु सांगा मुंकवा सांगा या होता फेवो मका कुई कवा किमिला पुत्त किमिला लुला तेजुयावा किमिला पुत्त तिमिला लुला तेजुयावा तिमिला बितनी भालुला पिने वनेवा तिमिला बितनी भालुला पिने वनेवा चिकु चिकु मेला पाजु सांगा मुंगवा सांगा या होता बेओ मका कुई कवा
नेवा सृजना थगु हे पह दुथ्यागु मेगो व संगीत या पहल झित सदा गर्व दनित सकसित कनेत हपाब्यो थजागु हे छपु मेनेंका नकतिनी सरिता शाही व रत्नशोभा महर्जन्यासले धर्मरत्न यमी चोया दिगुमे बालकृष्ण बंशी लसे हना संगीत संयोजन याना दिगु ख चिकुलाया इले खंगुया हुनी सुतनापा दनेन मन मदया चोनी तर झी नेवातेगु चलन कथ झिगु जीवन शैली जुइगु खसा झित गबले अलसी धैगु हे चाइमखो आ थुब्ले हे सोया दिसले चिकुगु अपया चोनी तर काती सेवा वनेगु धका चोबा देके वनेगु स्वयंभू देके वनेगु चलन दु सुथनापा स्वयंभू बा चोबा करुणा मे था ठेंके त गेमा थुगु इ चोभा वनेगु चलन अनुभव वो थुगु इले ल्याम नुग दुने लुगु लसता नेथनिगु मे छपु नेंके तेना छित थुगु इले जात्रा या हुले मेचा पाखे स्वयंभूराज साके असले चन्द्रमान साके चोया देगु अले लसे हना देगु मे धया चोंगुदु मुख अष्टमी खुनु सुथनापा देके वना चोबा त बच्ची थेंका त्यानुया फेतुई माल मुख अष्टमी खुनु सुथनापा देके वना चोभारता बच्ची थेंका त्यानुया फेतुई माला मुख अष्टमी खुनु सुथनापा देके वना चोभारता बच्ची थेंका त्यानुया फेतुई माला भीड़ खना लिसिपी देके मोगु खना मन तेगु भीड़ खना लिसिपी देके मोगु खना ईर्ष्याना जिनवना ईर्ष्याना जिनवना लुफी हना देते मला लुफी हना देते मला दया खा सिगु गन गन आया बाबा हाजी मला मुख अष्टमी खुनु सुथनापा देके वना चोभारता बच्ची थेंका त्यानुया फेतुई माला वरदान कागु गन गन खिचा भना गर्दुवन अष्टमी खुनु सुथनापा देके वना चोभारता बच्ची चोबा देके वमा छम ल्यामया अनुभव जी नेंका वरिष्ठ मेहालामी स्वयंभूराज साके असले
चन्द्रमान साके चोयादिगु अले लसे हनादिगु थुगुमे जात्रा या हुले मेचा पाखे नेंकागु ख पिदंगु नि न्याद छिबे अपो दे ढुंगुगु थुगुमे नेवा तजिलजी नापलुइगु लसता कनाचोंगुदु तजिलजी तनकी ठुक थया लस्ता न तने उकी झिगु नुगले लसता लुयाचोनेमा तजिलजी सकता सदा मकाते फेमा थोहे आशिका या आ छफु मेनेंके मोहम्मद अजीज यासले बलि ओडिया संगीत खया छगु तजिगुना मोहम्मद अजीज नेपाल भाषाया मेन हालादिगुदु अतिक न्याइपुक उगुहे न्याइपुगुमे छित नेंकी तेनागु ख रमेश मान साके चोयादिगु अले गोविन्द हिउमत लसे हनादिगु थुगुमे नेनादिस थुगु इले मैजुयाता गुली सकलोगु मैजुयाता गुली सकलोगु अंति जो नवोगु जिताला अंतिया एला मुआ जिताला अंतिया एला मुआ छंत जका सोए दसगा छंत जका सोए दसगा जुयलाता लुना बिगुएला ना जकतूसा जिता कहला मैं जुयलाता लुना बिगुएला ना जकतूसा जिता कहला लिहा मन मानी तपका जिला लिहा मन मानी तपका जिला मैं जो छका तवे लाला मैं जो छका तवे लाला जका नसा वह भी मछला फसा जका त्यूसा गुजू गुजू का ओ गुली जका नसा वह भी मछला फसा जका त्यूसा गुजू गुजू का मोहनी है या ना जिताला मोहनी है या ना बिलाचा जिताला न्या कोलुसा तोना भी एला न्या कोलुसा तोना भी एला मैं जुयाता गुली जकलो बलि ओडिया ना जापे कलाकार पिनिगु सले नेवा मे नेने दै धैगु सामान्यतया नेनामी पिंके दुगु कल्पना न मखु धासाज्यो तर संसार नेना चोंगु सले नेवा मेन थ्वेके गु ताटुना दिम रमेश मान साके या कुतल अपाल कलाकार पिनिगु स छिस नेने खन थुगु मेलिपा आ मेगु छफु मे नेंके महाकवि गिरिजा प्रसाद चोयादिगु मे नेंके तेनागु ख थुगु इले महाकवि गिरिजा प्रसाद चोगु छुन वनिम वमि याटन चोगु मति वै उली शक्ति जागु चोसा अले सृजना महाकवि पाखे आपाल जुगुदु संगीत खेलेन आपाल सृजना चोमी अले संगीतकार कठ बियादिम महाकवि गिरिजा प्रसाद या आ नेंकी तेनागु मे धासा सृजना श्रेष्ठ हाला दिगु ख स्वाछ फोथेला तथुजी स्वाछ फोथेला तथुजी गेथो वन्छे
थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वाछ फोथेला त थौजी लिंकते थो स्वाय रंग संत पिया चुनी मखु लिंकते थो स्वाय रंग संत पिया चुनी मखु लुमना हो छंगु बैसा न पिया द चुनी मखु न पिया द चुनी मखु वा छयक न वा जिथा थन वा छयक न वा जिथा थन छंगु निम्ति जुई दिवी खच स्वावे छन्त स्वाय छुके गुगुबले जिगु थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वाछ फोथेला त थौजी स्वासुको जुई में गुथे जो धनमुखो स्वाये कोदो स्वासुको जुई में गुथे जो धनमुखो स्वाये कोदो सुदुला की छाथे ग्याभा गुली सोया तरसु मधु गुली सोया तरसु मधु मरु छथे बाला मसुहे मरु छथे बाला मसुहे छंगु निम्ति जुई जिवी खच स्वावे छन्त स्वाय छुके गुगुबले जिगु थोसे छुके गुगुबले जिगु थोसे स्वाछ फोथेला स्वाछफ ठेला त खजी ठुगुमे छित नेंका महाकवि गिरिजा प्रसाद चोयादिगु अले लसे हनादिगु मे गुगु सृजना श्रेष्ठ यासले नेंका महाकवि या थजागु आपालं सृजना अजन पिदनेगु लपु सोयाचोंगुदु झि थौया इले माना चोनापि ओ नेपाल भाषा सदा माना चोनेमा धका आशिका याइपिनिगु जिम्मेवारी उगु सृजना पिथनेगु नला उगु जिम्मेवारी झिस निर्भा या फेमा मंगसिर महिना या लसता धैगु तजिलजिया माध्यम लुइगु लसता जक मखु मेगु कथा या न लसता लुइ उगु लसता छु खलेसा सपना श्रीय सले काजिराज साके चोयादिगु अले बिआर संगम लसे हनादिगु मेनिङ कितेना थुगु इले मलि पुया कावा यखना दाइचा छंगुना या सो होया चंगुइले मलि पुया कावा यखना दाइचा छंगुना या सो होया चंगुइले स्वयंवर याना कावा यखना दाइचा जिगु थोयवन होया चंगुइले मलि पुया कावा यखना दाइचा
यही पाया निम्ति सकता जाको छिना झिगुनी गुजीवन छगुली हेलाका छो माली पुया कावायक नदैचा छङ्गुनाया सो पुया चङ्गुइले स्वयंवर याना कावा यक नदैचा जिगु थोवन पुया चङ्गुइले माली पुया कावायक नदैचा जात्रे वनके सकस्यामी खाले फो मा बुझेगु यही पा मिठेको जिनफो त्यो या झिगु बाखा भैपुकको चकेता छाजी तयाकन थमहे याना छो मली पुया कावायक नदैचा छङ्गुनाया स्वा पुया चङ्गुइले मली पुया कावायक नदैचा थुगु मेलिसे थौया ज्याजोले थिथि इया मेहाका नेवा भ्याय नीति जीवन पाना वपि व्यक्तित्व पिनिगु सृजना नन्यङ्का लुमङ्का झि पूर्वज सुना झिगु भ्याय नीति प्राण बिल झित नेवा जुयागु या गर्भ बियाचोन वेकपि सकसिगु गुण झि सकसिन सदा लुमङ्का ते फेमा वेकपिनिगु सृजना सदा सकल नेवा तेगु नुगले लुयाचोनेमा धका आशिका यागु खसा उकिया नीति दक्लिन हपाङ्गु आवश्यकता धैगु हे भ्यासेकेमा भ्या मसल कि थुगु मनसुवा गुगु न पुवनी मखु उकि नेवा प्रगति या खल ह्यागु खसा भ्या तोटा बा टोफिका खल ह्याबले ओ थगुहे नीति छगु व्यङ्ग जुई मने चिन्ता दसा उकि थिथि परिस्थिति लाना भ्या मसगु खसा भ्या सेकेमा धैगु मति लुई खट सेकेगु कुत याना दित इना पया छ्या धासा भ्या मसै बले या दुख शरीरे लागु घासिबेन त चोजुई ढाल जिता निवा ढाल जिता निवा जिके नेवा पहामन्त योमा जिके नेवा पहामन्त योमा भ्यामसा रिपे मथुरा भ्यामसा रिपे मथुरा तजे
बिउरे योमा थ दुने दुने थ हे तन जुइ लुइका बिउरे योमा लुइका बिउरे योमा लुइका बिउरे योमा थाल जिता नेवा थाल जिता नेवा युनेलाई धका छमिगा नेगु हे भसा खल हकला यो मायो बा छंगु थोजा जितल्यु ने हे थौ लगला या धका सकता खकन रे या धका सकता खकन रे देवा खो छे मकन रे धिमे वो बासुरिया धुन यो त थुकी जिगुमन लेतै आलस्यो जित गुगु मसीका अलि न्यंकने वाधै अलि न्यंकने वाधै अलि न्यंकने वाधै थाल जिता नेवा थाल जिता नेवा जिके नेवा पहमन्त योमा योमा योबा थ मस्ते त नेवा भासेनेगु भाकेगु तोता डी मते थहे छगु पुस्ता मेगु पुस्ता वनी बले नेवा नहनेगु तस्क त ढंगु दुख बोलनेगु जा याना दी मते थुगु इनाप थुगु मे पाखे जुगु दु स्रजल महर्जन यसले सूरज वीर ब्रजाचार्य चया दिगु अले सूरज व्यञ्जनका र लसे हना दिगु थुगु मे नेंका थुगु मे कना चंगु यथार्थ झिगु नीति दुख ख थो दुख मजुइमा प्रत्येक मा बा पिन्स बिचा या फेमा थ मस्ते त मा भा नेवा भा व तजिलजी ललहामा सेनेमा कनेमा नेवा झि सदा नेवा जुया चोने देमा थहे भितुने थुगु भितुनाली से लाल बन्डी ट्रेडलिंग के गुहाली न्यागु नेपाल भाषा या ज्याजो लोक हवागु मे पाखे ज्याजो न्याकामी जिरामा बजाचारी ब्यातेना वैगु शुक्रबार 12:15 बजे हक्न न छित नाप्लावे छित योगु अले लोक हवागु मे निंके गुया नीति थौ या नीति थुलहे जुल ज्याजो पाखे बा पलखलिपा छिसा थाहा अपडेट यनादि फै शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफुति पी मेगाहर्ज नेना चना दिस बा सुभा